Kindu kia mbere ni Raila na Esteem marageria kwinyitira na kaundu konthe mangiona. Na kindu kia mbere ni ati wana tukigendaga mbere na ndeto ino cia talks kwina fununu no arenda kwambia maandamano. Nake mwenyewe neke kuga arenda talks ikithie na mbere athie na mbere na maandamano. Na ngwiciria mithenyo ithatu ina turakoretwo twina maandamano ni turatere a lot of government money. Na andu wengi muno mata properties na kwa korwo nginya kwina casualties. Na ningenda kuga talks ino wakorwa Raila ni arenda ikorwo cie successful ni ivewe some peaceful ambience ya gukorwo andu makiaraniria na reke ikorwe in such a way that ke mwenyewe tondu ni kwa aratuma emissaries kwina undu uria arenda tondu ni gitumia arauga ni ngwenda ko demonstrate reke akorwe agituma emissaries na clear plan yake wakorwo arenda nusu mkate ni auge vau nigetha tumenye ni nusu mkate arenda no ndobira arenda tuhere bunge tuthi guku tuongerere anyiti temiangi arenda makanitha moke ni ambiriri reke ambere andu aya aratumire tondu nike munye athomire statement tukiona gatuonthe na auga andu wake mugwanja amaruta onthe na amava nginya areta kwa council legal council reke amave mateta make maoke clean na tumamenye tondu nginya tuthikiririe thiini wa rallies teno irai ava on Sunday rimwe turaka confused mundu ni arosa microphone yuga kauga anga Sudan nembeku anga kurene gweku wanathiwe no atwike ukarigwa andu aya marenda atia waguo ingia nyita microphone akauga vingura isava mwe Kenya Kwanza government tukarigwa kana tu twina servers na anani no amenda kumenya server ino kora iri tondu ruga nake tondu anani no ni nathurirwo na kura na gena kene kwa gwire na kura reke tumenye kora server ino kora iri tondu gutina bandu nini rona president yeze kora server ino ciari anake ka announce ya wina na eterere nginya thaa 10 nigetha gwetwe ai wina no wakorwa Raila ai serious na ne araoka na maundu mange vota gukorwo ma implemented tondu ndungikorwo ukigia nthino yetu ya Kenya na miaka yo yaku mingi ukorwo bado no kurenda kuthumbura kunegena ina way that gutena undu urathie na mbere now first step irera mba hope maina ni ukorwo president na Raila o ire on a certain Sunday ni mathomire statement makiuga reke twambie talks na president has a directive as the head of state auga varenerona maundu mamangiuma kaundu kavata ni varia policies na ndeto ciitagwa implementation ya mawatho ikikaga varia in the National Assembly bondi bone ona takwa vangikorwa vaina liwe ya gwa accommodate maundu maria we ungikorwa wina idea ciamo ndingiuga tengo thikiriria lakini takengo thikiriria ina way that ningivota gugutethi na wakorwa ana president ezo ne araugire auga wega muno wakorwo urenda ngwitage brother ni ngwita brother nginyonoge kana ngwita my dear brother nundu turenda in a way that maundu maria wakorwo we serious no tongoria nundu nembese o mata uma kutagete te undu wa ethero andu ni marakaraga lakini mundu arakaraga kiracoka ringi kwivanga kithurano kiria kingi lakini ndungikorwo ruga vanginya thirikari tithie na mbere maundu timekika nundu wenegene confusion andu guta maisha andu guta businesses talks ino ningiroria at the end of the day ni Raila ke mwenyewe akuga ore ikuthie wakorwo na undu serious na undu wa maana. Yes, we need to agree that kwena maundu tungienda gukorwa tukiaririria as a country na nie one of the issues irengo tone passionate nayo muno ni ndeto ya fairness mwena wa resources yetu mwena wa Mount Kenya tuyavinyiriri kidogo
nondo wa our big population na talk ta icio although avarazima twambe twando maundu ma Raila tuthirie nigetha tukeru kwariria ndeto iria ingitethia nthino yetu wega reke twambe tuthirie ndeto ino cia sava na IBC na kuraku twambe tukrie issue tukoro twina soberness tuke approach ndeto cia taifa. I think that's very important. Nothing tukoria kiuria gya kana ona inyu mwitashimiwa then mutiko na rege hevata ndeto ino gikirwo ja wa bunga mweshimiwa nigetha mukorwo mwina kanya ga kurehe issue teo mweshimiwa roiga ya kurehe wigananu wa ugai wa mbeca thini wa gicigo gya kirima na ndukona kwiyumia na kwihura kuga rege tutugwe kona before ginya tuikarite metha-ini tari kumo mararehe kiremithia kia Miario. Gwiciria hirire gwathuragwo representatives a Kenya Kwanza na Azimio maria bunge mekirirwo bunge because bunge ni institution recognized ni katiba. That does not mean ati representative aya mugwanja matigiaga kuoya views cia Kenya Kwanza nginya kumaja. So public participation. Koguo ona ya Azimio ugikoo ni kuri undu Raila arenda kuga etagwo baba na Hakalonzo maundu macio mothe marethia makaria na atiende Omoro na acio angi makauka makareheki in the talks. So these talks are not only parliamentary. Parliamentary is an avenue, is a conduit ya ku facilitate talks. Tondu president orithi atiriri ni murenda twarie but can you tell me how we can discuss through which institution? Tondu tutingiaria ja wa katiba. It cannot be extra constitution. It cannot koguo nikio na ndegererio through judiciary. Tondu we judiciary wera wayo na ndegererio through executive. Tondu Azimio mauga matingi trust ki executive. So the only other arm of government area ya remainire ni riku the parliament. So I'm just trying to explain how we reached kana uria twarichire at talks ici no githithie ki through parliament. No maundu macio mange mothe ma baba ma Kalonzo ma Mathakarua uria utumia uria akore ma Mwangi wa Iria acio the handu aguthie kurumana ralizini na kwaria uru akiuga ati ni agwatura Kenya athiere ati otiende Omoro athiere Mirio Thiambo na acio giothe mathuritwo magoka makarehe they come and bring the table na ni na mukunji maundu maria mothe turenda matwarwo hau tugathi tukaria na Icung'wa tukaria na aya angi mathurirwo a Mwangi Butuse acio those members na magatwara haria. But the most important thing oguo mweshimu auga no twende marikia ku discuss horo wa IBC selection panel tuikare thi twari horo wa resources. Nie kuria mathioya mwana wa ndira muheire basari ya shilingi 3,000 boarding turamuhe shilingi 3,000 university 3,000 na guko North Eastern mwana athomithagio kuma form 1 nginya university full fees paid tondu basari igayagwo undu umwe. Koguo no tuge twarikia how can we make sure ati basari ile iraheo mwana wa Manyata na mwana wa Mathioya na mwana wa Madera na mwana wa Ijara basari yo ne iganana because we are all Kenyans na ithuothe ni turihaga ki ni turihaga magoti. Kiu kingi ni horo wa cost of living. Cost of living president ni araniriire mutu ni guikuruka na wambiriirie guikuruka na wathoma gathiti ino ni gukoragwo na kindu gitagwo old stock iyo ni irathira shelves-ini twikete wikuruke riu baba araugire arenda mutu uthi ciringi 100 agiru guka oke na measures auge thirikari ingika nona bei no ikinye ciringi 95 no baba anagererwo mucemanio-ini coincite masses kana coincite andu ati uga haijatosha 150 tunataka iende 100 no matiroka makauga atiriri if you take measure X Y Z then this unga can go to 100 shillings na nikio turauga mathie maikarathi na mwena ucio wao makamera thii mugio niguo mutuike atia wikuruke then if it is brought to parliament me and Mukoji and the others we will discuss then we tura discuss ile biru irarehetwo ni women rep I think wa Laikipia ya kugeria ora tungikurukia cost of electricity and we passed it in a bipartisan approach. Anything that touches Kenyans
because we are their representatives. Kindu yothe kirahutia mu Kenya maina kihumo kuria bunge gutigwa na Azimio kana Kenya Kwanza, tondu at the end of the day 2027 mukujira acho Manyata nini gacoka mathioya tondu ni andu acio ni itonga citu acio ni matuhete wira. Yeah. Then na ohrathi tima da jidi ukiario garara kwoni ya ndaigua ruo ngiri hathi tima no ni gwika twari na tuko akauru nige gutengerio na genya muno tutigwikaraga nduma-ini nginya ithaa rimwe mwasi ni tondu wa mahinda ndenda tuhekirwo ya gukia muthia tondu mahinda maitu ni mainikire. Nie nĩ mbuga gwĩkĩra vinya ndeto icio ciarwo nĩ mheshimiwa wa Mathioya atĩ vaivate atũrorie na tena naĩ na by the way tiga mbuge achievement ya 13th parliament reke korwo ĩ fairness in resource kugana resources in this country of ours na taru rũciũ ngakorwo ngĩvecana bursaries ya universities ni nae muno ngigwa ko mundu ararivirwa 100,000 kuthie universities ya nja whereas Manyata biire ningiva mwana nyingi muno na ngiri nyanya. It's very unfortunate. Na kaundu kau it's a thorn in the flesh tutangika ignore. Na nempesere mwe as Kenya neto ignoaga serious conversations na toka overcloud na many things. Rekera irambe arie ndeto cia ABC, athirie ndeto icio ciake cia sava, athirie ndeto icio ciake cia Mwangi wa Iria na kadhalika, lakini ndeto icio cia resource kugana resources ni lazima igwe methari na tukoruta kwivota kwa chief. Na on top of that ningwira Kenya matigate mwivoko tondu kindu kia mbere ni ati at the end of the day ginya economy ya Kenya maina yumaga kwa economy yaku we mwenyewe, economy ya nyomba gwaku anawe roragia no ukathoma nginya statement ya uria economy vana nigetha economy yaku na ya wingi na wingi igaoke kathondeka economy yake. Reke turute wira. Thank you ndo Manyata matukona. Thank you andu Manyata na tiva muno na as usual tuthie na mbere gwituma ninasemanga form ni kujituma kujituma kabisa. Thank you much. Thank you muno Maina Kihumo ni chance ino andu a Mathioya no ndimorie mathie na mbere ukiruta wira ni tuikarite thi na Rerek kuria guothe kuratigarite ona kuria kwanyu kuria utinda ukinja horo a thitima in the next 2 weeks magukorwo makiona na thitima koguo ni tuikarite thi na Rerek ndoka ofici ciao kiroko tene kwa hakikisha ndamerire tukirikia 2027 at least 85% kana 90% ni magakorwo makiona na thitima tondu no imagine at this century mundu wi Mount Kenya ati onana kagwatira turenda kwamba kweheria thina ucio wa kiria barabara ya Mau road no irathie na mbere barabara itu no irakwo riu contract ya hakuhi guthie haria Mugeka okay abatete nginya kuria kiria-ini iria kuma kuria Kajama guthie Kagumo guthie kuruka uguo Kora kwamba nginya Gitugi oyo bado nayo ni yambiriirie na so many feeder roads koguo mawira ni turaruta hindira muranyona mutiranyona kuria mashinani ugiuria mheshimiwa tukorwo tukihanga we move from one office to another tukigeria gwetha resources na president ni aratwiriire a digital hub kana digital hub ya gutrinia uhoro wa mawira ma online in every constituency nini ndirambiriirie na ajira gwiciria president yoka niguka compliment nigo tuhakikishe anake itu na iretu itu marike university to nginya mundu athie handu office andikwo ungithomera online no utindage handu agutinda Facebook na WhatsApp ande mwandu makirumana no urute kawira wone kanyamo kabisa. Asante Ndacokia ngatho muno. Thank you ruto mahinda macio no tuguthie na mbere gwicira. Asante. Economy ya gwakwa ni njuru no tugugicira fanya kazi kwa bidii ngoza ni thitima Nega muno makiria tuma na mheshimiwa wa kuria Manyata Gitonga Mukonji na tuma na mheshimiwa wa kuria Mathioya Ndagitari Edwin Mugo na no tuguthie na mbere na gwicira
nigetha tukorwo tugicira cigie bururi uyu ni tondu ni witu tukwaka turi ithuothe ni tondu ndungihotwo ni mundu umwe no wega hari uri wirutanirie muno makiria na cimo no haria mari merutanirie muno makiria na nigetha tutigire ithuothe twi hamwe ni twathondeka bururi uyu wagirire gukira haria twaukorire kana uri ukiri muthenya wa umuthi no sisi mwaro wang'ethe akorwo akĩorera mwaro nigetha tuterebe thĩinĩ